Sige, yan. Para kalali ha. O, tatayo lang ha, tatayo lang. Sige. O. Tapos, upo ka. Sige, 10. 2. Okay. 3. Very good. Yan. So, 4. Relax ka muna, relax ka muna. Yan, ito po ay pupalakas ng kanyang lower limb at lower back. Ayan. Okay. Ilan na? 5? Sige. 10 lang gagawin natin. 6. Okay. Ito. Okay. 8. Okay. 9. Okay. 10. Ayan.